Hakitara TV, kwegesa kumanyisa. Tubatangirire hantekanza yetu ya Hakitara Girls, Hakitara TV eba yobuli kya sabiti esaha 10 mwezi arwebagyo. Kya lero bilibiro 12 okwe 10 omwaka 2025. Omwaka guli ayo kuwa guli basire ayagambira okwetaga omwaka aligula hwerobe ne milioni 10 inaozinga. Buli bwire bw'okwechekinga saa zino tuli mu kilozinga omwaka. Amabala nka buli kilo Glorious wa Jepro Emporium. Kyalero nzire twe designingire itwena kandi ba designingire ha Jepro Emporium printing zini zona nkozirora kwetaga printing aka t-shirt kawe kabeni kanyirira nko white bunu abana mukubarora Jepro Emporium ala right road aho opposite omulengo gukutaya mu taxi park oja kuba notfuna ekyo nakora soko gena mikutu yaitu o subscribing Hakitara TV ogena TikTok ogena Facebook o following niko tarabu aho entekaniza yo negenda kuba neija etugenda tuna programs zingi by the way Hakitara TV tena Hakitara Girls yonkanka show harente kaniza zingi ezikwegesa ezikumanyisa kiye kigeno maiso tabayo kotamanyire kano ina Hakitara TV. So subscribing ambe o following ni kwikale hamukutu. Yes abana bona ndibasire nabo bakunyirira habu songa hagatomo mugenzi wa kitasoboire kuba naitwe chance habo ensonga ezitalizimu nazimu baitu tukunihira show egarukao aja kuba hamnaitwe. Yes. Ninyowe Queen Abuoli mwebale muno kukwenda entekaniza yaitene ya Hakitara Girls chali mtayaho omutima ogwo mutwende. Inyo Sharon wa Fair Price Boutique bambi mwebale kungonza bakastoma banga barungi mwebale nokujja kumpagira ndamukizona abakunyenda inyweno kwa hero kuona batakunyenda muja kunyenda mpora paka baja kumanyiza amaiso mpaka abakino bateka ebitekereza batakwenda balekege kwa nabanyanzize baramukiya ati woina yabatakwenda bokuba imagining mpaka nkuba imagining kwa teens tukuliga mambo mpaka buli muntu ina kweli natakunyenda mulamu. Yes, abatutere mwesente kyalero nkabulikiro aba Cubs juice. Yes, Bunyoro's finest ale nyuma ya Stanbic Bank. Jakuba no mufuna ka juice kwa mulembe mno ka kunura o abali mu mtauni wehezo mu miroba ina ice cream baino thimusi zobwo genda yo osobole kufuna akala kwehezo mu miroba terere ha namba yesimu 0784 anana mkaga na mkaga ha Airtel ogenda kubafuna 0704 15 asatu na 2 asatu aho ojja kuba nofuna aba Cubs juice. Yes, the week yabaire ndaira ehoire tuli mu weekend timanyire yo weekend ogikwatire nka kya mukaga kyo kusangire nka baire mbara obaire nka last week yabaire mu ebinyumo bingi okagenda nka kabalege kabayono nene kyetekanize bata ati abasajja abamumuloko omukazi wawo tolina nahali wa mutwaire weekend yona weekend ngine kwa omusigaize kilo kim omukazi mutwalo ha hantu abasajja bahati bakuhulira mutwale ha hantu abasajja ne mutwaleho out ka weekend kakano omukazi bojo no gamba wewe mama nanka tugende tutunali tukuyikara tuwehemu omukazi muihemu kaleke kuikarambe mukakuchoka na milimo bati no mukazi nawe kusakwetwara out nigo mazima baitu binyuma muno musajja aroho nakyo niko kikwetaga bati okikuba kitasobokere nawo kusakwetwara out ngamba besikitu kusakwekola mu mulimo nitugamba kya lero tugendeho out girls day out kana abasajja abamuti babihagira babwake musawo kibayo abayombe kunyumirwa abayisikina nyengera abasajja mubaha ntoko samuyani munyumya ha mipira yanyu ni mutezanga nempaka habintu ebigeno maiso mu mipira neta abakazi tubantu etaga yo girls day out tugenda ndo just big girls kantu inagenda yo gabwe nsonga ebintu ebyosanga no bona stress orugayo na bweno tekaine obomezi bona buhindukire gamba ro buno bine byabana bakoraga biro bine bya colors like ni muchuzinga colors nimugenda picnic nkabana abayisiki ni munyumyamu ni mwenyumizamu ni muhaburangana ebintu ebyo biyambaho kubati sometimes oboine byokulaba munko omuntu but atobu of picnic so
bwinengeri bukugarura kandi abasajja abesikemu bayikirize bagende busawo kibayo. It is just girls. Akuhereza ogende. Ogende out. Kandi bakwinagenda hamupa bantu wewe kiki. Abana mubaleke. Atogana agya kusanga kyalo omugenzi loko mu kunyumya nkanywa abayisiki. Ensonga zanyu zibaruma. Nimwe hamagezi mukozere muta. Mwemereza omuntu obwomenzi. Bada abana bayisiki. Tukwetaga yakaire. Tube na girls talk. Yaiti tuwenkaba isiki twenyumizemu. Tumanya omwana mwisikiyo ino suppose kwera byota, ul suppose dikuba naki, ul suppose kulibata nakibo kuba no libata. Yego. Ati nkunkombu baga bwaitomo. Ul suppose dikuhimbira muke. By the way tunakufuna yoga kaire. Nitugendaho out. Mu picnic sobo. Ni mwanyumizamu musiki mgenzi wawe no muheza yo healthy tips. Baba na baisiki business ideas. Engeri yokuyemereza kuba miso kimaba nabamu alibata ne bag obo mwana mwesika kusa kuimuka nyikia kala karugo mukate na kapasi niko manzi nyoti inkisobora bakusinga tinsa kulibata ntaina baga ndolera kimu kulibata ntaina baga nyine kinte kikumbura hunko mukazi ati bago la gimbere emputero kubota ina kyokuteeka niyo mu baga yange bintu binge ebibamu hatika nkwe example tinsa kulibata mbaga yanga atali muleso eleso mateke inakuba muna kasente abakini ndibata ne bag etali mu sente nyina kulibata ne leso nyalimu akasente nebindi baga te suppose genderi empty etyo bike bi suppose kuizira mbaga kuba hati buturagamba tuhimbe baga aro kuba ntaina kyo kuteekamu baitu maybe baitu osange baga zaitu wezimu anyway nkubaza habahimbe baga kuba mawali abatahimba baga wena kugamba nanko asira akasimu kange bihoide baga yekwetaga baitu mwana mwisiki weno suppose kubaho nakapasi obaka baga kawe akokuhimbira mu ebintu ebimwe bijja kuyamba hero kubaita abana baisiki tukakura kundi omusajja bakusaka imuka nyakyakala kagenda mtaoni nesimu yaye munsaho and it is okay baitu abana baisiki tuine rwangenge nengeri yatuhangiremu nti sweat glands zaito bapo wazamanye sana simtantwalira ziba so active kukireza abasaija ati nikukakataho kubana kanta akohimbire munsaho double wipes katambara na lipstick kakotagisa momba bagamba it is health ntakwebere na kapadi kakwetagisa na ukana kuba mbaga yomukazi onasanire kuba mu ipad alo kuba obakana akapanti laina habibi akapanti laina kali fine baitu kwanda pads ezo nyong in case alo kuboli shuwa baiti wati Gloria sokimanyire wakabagaho katugeze aroha abantu kikura kimwe nafune kintu kimutinisize iyo manyire habo ati abantu babagamba kira muna abakazi babagamba bepadinge amikoro by the way rundo omuntu aferiri yes so padi nakubaho babikora muno yes omuntu bakusa kubikira oba bakusa kugamba ekintu excitement egyo osagena mukidaro omusajja atayizira noraruka omusajja ne bakugamba atayizirege noraruka so no basho kutombiri nigweka kaina kuba mu mbaga y'omukazi oye kwetanga tangire ngwerereza ebigwa bitaragiri no wipes abana baisikimu ege kuimba wipes mbaga zanyu abakino genda mtawo no bano genda hando utaina muna kawipe omwana omwisiki baitola sagamba timpimbire wipes baitu nyina katambala ata katambala kagya kuyamba nyonku baza ha wipes omukaso gwa wipes na katambala bikwauka na bita baitu hakira katambala karumu nako wipes aroho wet wipes aroho neziba dry so me I would advise a lady ahimbe almost zone obe muneri wet obe muneri dry kuba atibola genda mtaoni tikiringo buli chose kuba natural empaka oja koraki you will go to the chose so kija kukataho nakigesa kubeta ina maize toga nakola nambemo banamba 2 oye himbo omansuke yengero kali ngabo kubata bayiriyo ga kimaize nikyo nkugambira suppose kuba na wet wipe
Atagenda abantu n'obanuukiza. Iwe omanyire aliwo omuntu alokwa atamanyi na mugaso gwa wipes atamanyi nigugule mulundi gwaigwa okubanza kule kigambo wipes atazimanya n'engeri zisana atakumanya bikutwaliza nkahana ikaguza ati wipes bibye biki ate wipes buno buli mbika bikwawukana kaba nikaisana kaba kantu kataito kalinka akatambara almost mu size egyo kyonka bakira bukolesa abana bato nohindura pampa wipes ezo mukuzimanya kila munabakazi ezo okusimura omwana ogwo nojja muhindura pampa ate kyo nikyo nkubazaho ate okusaa kufuna buno bu small sizes obutaito obwo kanaka gambaga yawe katandikira 10 in fact babusere boragena muchozi oye cleaning kuba mazima mutaoni muno enankazi lintaito munezi na maizi betu kwani nobugaraga ali ojja kwetaga kumara gakolesa you wipe yourself obe dry you understand niko kikuyambeho kulibase ekiro otakozele kingira obuntu mu bukengero obwo wipes kaba kantu kataito kati nobo kata munsawo hano kajja kubani kaikara msoma na meski wena banako libata nako sakwikaidha okatuya oli mtauni okatuya wena no sanga robo sanga atabandi no tuya muno obo tuyire nikisinzana orwero kubojwero ganda yakusanga kuno nitwe bazire hano tibo kuboina ka wipe wako kubitangira kara okwesima zigenda muchozi no yesima simuraho no yeyomya maybe ina na kadiyo grant kawe no kyano rabya you be fresh no garuka halaini no garuka mtauni nibatakenga bata abana besi sana deodorant erikimu halibye bina kuba mu bag deodorant oba perfume nyomya oda tinsa kuli bata ntaina ka perfume hakiri nyaka deodorant ako wewe mpaka nyina kuba na kila mnenku wawezo tizihura nyoba rama na muskina ali batamtaona sakulibata da heba zire hano heba zinogamba bujeni tizihura mwana wa bwiskona hankozira ata hatosa atini hao muntu akadeodorant kakwandika izira mwena kuba na osango botire ya akadeodorant tibikira nabo bakalotu yiro tikakira kunanka kwebara kubi atikanda roho banu bwatuyire na yongera yombe deodorant nikyo nkugambira gakantu ke wipe bokuba hoja kununga akanti bokuba tuyiro manyiro tuyiro otongera ya deodorant so ko excusing get that wet wipe osoko ye wiping nibo teke yakaki akadeodorant kwa bora gamba kuongera yomba akadeodorant mazima gonyini abala kuba haishi lera sinyone kinte kinde kindwe kitasandire kubura mbaga yo mukazi tahalisu itahalisu kandi zo situkira kuzimba bojonya abaisikiyo bana abakazi nyona abaloko mwege kulibata na malisu abana bakuswara muno no sango omwana katugeze okusanga omwana akulibata okusanga omwana akulibata rundi ebiro bya ebihikiro tabyetegereza taina muna kalesu kona taina nengera agenda kweyamba tino wekaguzo omuntu onu bamuyambire bata batati kikwetaga kilo mwana obisikiwe nali bategenere so just in case of anything ohiro kile kyogamba panic and weather changes is affecting abaisiki abinteba bitusomesa musomero abana bega kike kubani kiretereza iwo kubano manyanyo wentandika 16 no manyanyo oba 16 kyonkano gya kwesanga lere kigaruko no tandika 5 kikuleterezibwa bihinduka family planning family planning anyway ekuba nekora abakazi bafumba hatimba abakazi bafumba bonkani baba nanka bagena family planning no ne tuleke atata ali mufumba ku planning la family Julius atali mufumba ku planning la family kwali ntibabutini bilera sakageta family planning boni batunulira abantu abafumbo baitu kirimbe engeri wakugamba kutangira enzaro ezitutetegekeyire you must be married nyo muntu gwange manyire kukozesa family planning you must be married oja kwesanga percentage y'abantu bayingi saa zino abaina abaana they are not married alona abana bataba kutwalinda abana bataba kutwalinda so eke kintu it is not all about marriage ebintu ebyo tosana alyetegereza engeri bitaha gali mazima Baitu kirimbe kwetangira omuntu ukora kutwalenda kwerinda yes kwerinda ambe kutwalenda what do you use nothing I abstain really
Gojo Glorious Jesus. Sawa tuleke munaiwe atomeke kumpuniriza No, Glorious, umanyeke so kumpuniriza Glorious. nti nkugambira absena Glorious. okulura kiri impossible. No, Glorious niwe muntu omoya tugambire bwaba ino somo yes, I wasn't coupling. Hata kwenda ageza ogamba nobola heru bwire buno. Yes, I'm not Nyo Glorious not bunda alive. kwenda kubanka iwe Ukigenge. Ruhanga bora bunda kwenda kwenda kimu kubanka iwe abo kuba Wamabara obora. No watinkura nkawe kwa. Julius mazima No. it is Kyat kikwanga nyo. ate kwenda kungamba ngu buli mwisiki wena kale kati yes kusoma nkamala tikiri ngu nkusoma ate kwenda kungamba buli mwisiki ala hero abakubanka mara kusoma I'm not married Omubiri gubanja. kandi ati gula abanja guta kubanja ekintu ekyogumanyirize Busayo. nyone kwa manyire Gloria sawa tuleke. Au tindi na iwe. kandi no ngukugamba amazima mazima gonyini gato tomanya takudupa abantu nti batabita mazima Nyonyangire. batinye like ekintu nyo timpakanira muntu tosa kumanya Sharon ekintu kino tinkwenda ebe surprise methods ez'okwa avoiding early pregnancy ziri nyingi nyo nkugambire yange yinkozesa I abstain nkigaruka muno gwa kabiri ntunulire mu kamera I abstain Atoli virgin. muno nensagi no baita machine ngiyemereraho Anyo kukakasa. Nanye ndi vagini. Achito nantuli ba vagini. kana tera ora Aro secondary virginity. niyera he nyomanyiremu Aro secondary virginity. nyomanyiremu ex Ati aunu yagenda atugamba bokuba kyalero tabikozerege na hatoli vagini. kwa wewe kwa niko Mukiro tabikozerege. family planning Vagini. Okuboli vagini. No, Ndia kuba tuteire. family planning eba yabantu abakuplaning ya family No. nyo waino mugisala ke Glorious family ke yinku Obuni planning no kosa emergency pill. ati kande kigambo kihulire kalidi yako nyowe nka hekitinisa ekigambo Aboko no kosa kalidia. Kaya bila It's bantu okay. baija town ha. katomeza kalidi Kawumiza katomeza Arana Leka bakubwira kugambi. omuntu amanya amba kamera kali. leka ngambe Sharon ekigambo kihulirege emergency period if it is an emergency me I'm not in any emergencies imanyeni zo zino you've been raped or by nogena muhanda and maybe they raped you so you can easily use an emergency pill but I'm not raped No. okurora I'm not learning. okurora Sharon ekintu kine emergency pill mu buhikire bwayo oli supposed gikozesa murundogo gumu mu mwaka nikyo bagetera emergency pill baito ogenda kwesanga abayisikini bepakira Kwabiro bino bakabisiisa kandi bepakira emergency ni batanka complaining anti ngo batwairenda ati nka kalidi yabo obakiri kimu ebintu ebibahimbira mu bubaka Bacho kimanyire. okusanga wakalidia kali kimu habintu byokwimbira mu bubaka no bulidi yobo obo butandika kara. Ogana gya kusanga obwiro bwo kubano endo ruzaro ndubuzire. Habo kuboka butandika ira kare kandi akantu bakesera emergency pill. Ko kumira murundi gumo mu mwaka. iwo katandika Hatiwo okugenda kusanga hahibuli hanyuma ye wiki. Oketeire mukando naketeka mukoerinde. atawo family planning ni hekora Eina kubane ati kando omuntu alina emergencies za buli week now Agamba nyo wati nkoza family planning. emergencies za buli week Planning kyonko konda kosa emergency. Kandi atogana ajja kusanga obozikolesa muno. Mbalo genda agambira kanzaali. Kana yakusanga ninyo abakutali banizibwa kuzaara. babufoire byokulya Kwam- Akantu buli wiki. mpura abasajja betanira muno obugura ngu n'abasajja baba nabo ate abasajja nabo Abatekwa akuli batanako ni mumaliriza kimumaliriza nakakuhana kandi oyina kamirira aho baya tawa sabyo kwebuza Takwenda kamirira kwezara aho zalisa. nyaba isike kinkubagamba nkino lokimanyire iwe emergencies zawe zibayo buli week oba buli biro bisatu kondo mu bakatawo zake Naganze family planning. mu marwaro ziriyo actually bazifole kimu habintu ebakwimbira mbaga bwali bulalo okugya kuba iwe omanyire emergencies zawe ziba za buli bona No family planning ekubanesinga. bona mukazi musajja baitu atari holy gama ntingu family planning ye mwangire na kunageza buli kimu kiwa nikiyanga nkabakazi nasigaza ababa option rundi gama ntinga koise kondo matao kikuwa nikimukakataho kulibata Kulibata nayo nayo mubaga yayi kuba wakuba na emergency buli week Habokuwa kubona kubana kama
by the way kahura ntingo mu malwaro ko bagabana nkezo za busa timanyire ezo obo mpiro kahura babugabira busa mu malwaro ga government ga timanyire kinte kyo bagali mazima bwa busa emergency pills ziba busa emergency nako mpira ezo zoze bwa busa baba in fact babutekana oba entrances bati abantu baswara kubuyihamu nyona nyoti nsaka ihamuleka habwaki hati oli muntu mukuru no kayam oli mwana moto akiri ngena ninkagura nyoni nyakusa kugamba ati nyo nkutwala kaki habwa tinyine kikantuwaza nyati nyo aba kyotekeza nyine kikantuwaza na nyoti nyina nsonga ati nyine timbabone nyina mukwe hakana mukwana kufoka mbo muri hola muno yinyo it is not about being holy electorate fact waronyo kubanta kubwenda ntakwenda abukoze hagyo nsonga ngiyetegereza alokuba mbo takwenda abukozesa baita atomana mwiskali yoko mukikaro kyokwetanira emergency pills muri bate na condoms in your bags just to secure your reproductive ovagate system timanyiti abamanyire science mutandetera mumpabule buhabura niko taba affected boraiko obwire bokoraki kukuzaara bunto bakabutekaho bayambe baito sango malwaro nanka emergency pills nzo zikusinga koraki baita arona bazitwa arona abantu abatwarenda ni bamirago bo biritia nikachakora nyokugambirako karole iruka kalidi okuzuko kaina mu experience kako disappointing nyowe chikakandi disappointing auga nyowe kanyo but my friends some of my friends kaba disappointing ngiro manyiro muntu kubumanyire ntingu oli nakugamba nyonkamira kanaka kalidi baitu bagenzere kora kikusanga nyinenda ati kurugobo nobo nyonka ikitinisa kiyako tinina kinkenza mwari ndembe kweli na mpaka di don't if you can't have protected sex abstain. It is as simple as that. Like tingu kirora mubuzibu mazima goni yo borano sako abstaining it's okay kyonka hatara habanda batakusobora abakino bote akusobora iwo gambewe iwo kwa abstaining iwe bayo ni abstaining enye timubiri iwe bayo anyway abashere mwaka sente nkabulikiro bakabs juice Bunyoro's finest bale nyuma ya Stanbic Bank niho genda kubano basanga okahulira kakia lero tikalina kakia lero konka kyo na kumanya bo buikaraho burungi muno mikoro babukora kandi muntu bagira ka setup karungi nkira kora mikoro ya kabs juice bagira ka setup karungi kora ka juice nikananka mbo muika nikachuka kabaka kabs right now kubano mukoro gwawo gukwesektinisa batero hombe hanamba 078 893 kinana na inankaga na mkaga obo bafuna Airtel 01515 tukyali hantekanza yaitu eya Kitara Girls Hakitara TV moyongere kusubscribinga katugende mu burango baba kama baitu tujja kubantu garuka Cubs Juice. Taste the refreshness from the source. Mukusima Kitara TV abwa entekanze nonge imwina kandi ninsaba myenda ya Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo mu maiso nokutwara uhangiro no waitu ukama babunyero Kitara mu maiso. Cubs Juice. Taste the refreshness from the source. Mwebale mno mburango wabakama baitu tukyali hantekanza eya Kitara Girls Hakitara TV. Yes, entekanze ne bayobulikya sabiti esaha 10 meza rebagyo ati wekyo nakora agenda mba YouTube subscribing niko bara obuturatandika obe hotandike hamna yetu hali tugendege mkuhumura ninde nsonge yimbalizuhuka nabagamba nyowe I abstain mwateka hembere kole kyangu tikikoraki tikikusoboka kanyoni ndwani kikoraki nikisobokera kim nyo kwini tinyerumya baitu kiki baitu obona kiki nkuzire okuzire rundi wandi bayinogamba abana batakakize emyaka 18 abo they have to abstain abo babiyeganyirire na kimu abana bakusoma mutagezana kutekereza habintu ebe you have to abstain timwina option eri abstain baitu atinka nyowe okuswerwa songa yona hawo ekunyika zaho nifenjara tingina nocho amuko okozesa kiri
nanyo tinduma mbako abstaining no kino you abstain no, kuba hati mubiri guba beta tensonge nezi erugire hano oira bako abstaining ani baba kusoma bana bamasomero bara musoke mubigende hara musoke mu concentrating kusoma obuzibu bwona bulugirege hano tugenze getu abaza kintu ekya emergency pill bagambe pill egyo it's supposed to be used once in a year kyonka abana baisiki bagifoire bijuma bya panado painkiller which is bad. So if you can't control yourself abake mukahandi baga kawe otalibatira muna condom yadoli mwana mwisika however much it looks weird in the society but atino mwana mwisika supposed kuerinda tikiriki omwana mojo wanyire abaisikia bamwe agenda na agamba nyonje agenda yombe just tunyumyemu just imbe malenduga yo hadiru kyogo omuntu ogenzere kurora kwinaho ruganda rwo wazarwa nawe oli supposed kulibata akiri na condom in case omusajja mukusa kwikiraniza yogamba we wirundi we nakugamba hati ntindi basirege nazo umanene abasajja bano bagira amagezi na ugamba tindi basirege nazo niyo okwatira mukandi bagawo no gamba kwata save jua but atiche inya manyire kinte kibeta healthy dating like ni mudatinga in a way, okay, in a line of getting married with guidance. Again, take mkimanyiro. Nikionku gambe until you can date someone. I can be in a relationship with someone while we are dating, but with restricted ngamboba orders. Obanki ete enter. Yes. Atawe kibeta sex before marriage. Exactly nikiota ila mrokole. Ogo nugo musana kwa barokole. Hati nyo wenye kabuza. Bana bibi. Chibide no. Aroho gena leka mazonyo nkwe kana ka story. Aroho muntu. Unyabwoineho. Agana yagena mlege relationship ege ebine byo musana bya barokole. Tubyenda ka barokole nganyo ntabikole ebyo. Omanyiro oli kugenda yomwisikia yafuna pasta akabangira ali pasta womkyaro okwo yamufuna baba mu relationship ya bukurungi baija kuswera waikobire bokuswera baija balete bintu kurungi kyongo manyiro mwisiki kumare yo ikisibiro mbufumba balesere bintu bena babiresere babatere empeta yagaruka bamwabuza kiki mwana waitu kiki kikugaruira omukayaga amazi magali omusajja atakora akatomerwa entama okura hati nyongana ajja kusanga obonu kyalo tamula omuntu mwikaire hamu mukudatinga mumazira omwaka gwona bondi myaka ebiri niwe bine byomusana 2 years ekandi abarukole niko baba it is 6 months. Let me tell you emyezi mukage kumara kwetegereza nti omuntu ono nkwenda kumuswera obati nkwenda anything that goes beyond that abarukole basinzira no mwaka bagumara barumu nibakyambi omusana kugenda kusanga omusajja kudatinga omwaka gwona bikebe bimu kubani mwikirali mubazawo fe full year otakali side hikire kuli plan tete so ati ogaza okunda mulekeremo kwa abstaining wama banenya kamba gambize omano wamama murokole we nali ya hero don't be misled please don't be misled get someone tikiringo kirikibi kudatinga but don't allow anything that has to do with sex before marriage. Kuba byonne biraruga mukintu wekyo. Oja kubihimbisa emikono egi. Training baja ku training yayo bahikireyo. Baita ati niyo tukugambira ogenzereyo tugamege bamara 6 months. Excited mono at least you go for 6 months. So oina kuba manyire omuntu I need to make them my wife. I need to make this person my husband. 6 months is enough. Okura ogenzere kyonka mazima galita inekia timwine kimwija akora mu kugama obya. Ni musaba ruhangana kolekya mahanga. Sibiri mu osabi. Omanyire akubanza nibo wagyayo. Osabire. Mugenda gya kusanga mukube magabo byama. No, you involve elders. Hata jakora ke. Niba mfune mibaza hata abantu mibazi bagifunaga. Abana basajja abana basikiti mu bigurage ebintu we. Ebintu osanga omusajja naona aswara nakama tukubiba sote. Baitu kwa kila muno mu family. Busa ya musajja we nagenda kuika to marry a lady. Amanyire ngo takorake.
takora most times kwa Toka chipozo zibao netugambire- ziyamba abana baisiki Toka most niyo times tukugambira abarokole oyesanga omujo osanga okulira omudiini ogira omukyala atugamba obundi obugezero mbwa pasita ate obwire wiikire bwokuleeta omusana kyonka ate omusana ogenze egyayo oli twene ekyokumanya twene ekyokoraho kale hakiri oba otalina ekyokumanya kyonka ati tokusobora toina busobozi n'obugu n'obufuna ate ogenda kusanga n'obuseera nyo tingenda kusupporting ekintu ekyo wamba if you're not married please leave pills alone. Emergency pills if you're raped or you're having a serious emergency nibo suppose jikolesa but olokimanyira you can't abstain kuba alaba takusobola. If you can't abstain ebe emergency pills bireke move with a condom in your bag. Kikusinzira kyogamba haruho ligamba kyagenda kulibata na condom nagamba nyo kusagura bunanka bu test kit wange tujja kwika kuli twekebere by the way buntu obuli supposed kuba nye kintu kinyamazire kurore omuntu wena kabe mukazi kabe musaija you supposed to move no bunanko obo kila muno like you're going on a date with someone or supposed muno kulibata no bukito obo bantu nye batababuzabuza mwekebere omuntu wakwanga kiri mugende mwirwaro mwekebere bukito obuli supposed kuba mu. So it is one of the necessities they're supposed to kulibata nazo nko omwisi. Yes. But also ogenda out habo ko ina ku expecting ye ola ja kubuzabuza mbu nyo we biki akiri mukebere mami muteke ogende omanyire Bye, kikole makiri mugende mwirwa libata nako manyire kakozesa. yes omanyire kakozesa nekyo kintu kikuru Kandi mube so keen by the way kuba nkahuraho there is some talk I was watching nibagamba nti men bakufuna abaisika bali ignorant na sakolesa either malaria kit true yes na mdupa it is for HIV Biland understand what you're supposed to use. You need to understand what a HIV testing kit looks like. But akuletera ya malaria mwana waito okagwa muki mubuzibu nike tugambira nti mukapasika awo kana butekemu nikoli baraleto bwaye nawe muhire yo bwawe nyona mukoleki nikinyendera nyoni kinyendera obufumbo bwa barokole because me I'm not going to fall victim of that. By the time we get married kubaba fumbo we do all those necessary checkups. Ogenda kuika kusoro omuntu obakora voice no munte already omanyire nankeri ki fatal rate binte byona mubikebeire mubiboye nekyo nkugambire we kyo gamba ngo manyo omuntu atakora it is a rare case because they are tests medical tests baina waba ina kubana yemanya as it is supposed kuba made kila munonka abasaiji baba atakora mpaka bana yemanya akuba na yemanya abakino dating mana abandi okimanyire tokumalawo obatokora atogenda gya kurora okira munonka nkomuntu ayina omwana owoboje bakugamba omwana waawe tugamenkanya abazaire abakazi abaliyo omwana wawe bakuba na sense enkala ina kutirinka kuleti omwana owoboje and then you've toina kalibam toina lipstick and then you're telling us you all say lady yes ali abatenda makeup nkanyo I'm not a fan of makeup but akalibam tikagya kundwaza. You understand? Yeah. Just to look nice, be a lady. Enono zikola abako mana mweskino ikarane nono. Ziri mu biki? Kisinzi. Zinengeri zibazi. Kisinzire nono ataro kogena no sanga. Leka zine zitakozerwe. Ekyokorwa tikiri important. Are they clean? Are your nails clean? Okusanga mana mwiskali mtaoni munono. Harumwa makarakara. Hona ira. Kyonga bokuboina kawaipu mbaga yawe. Kigenda kwanguhira ngwe tugenda kutwalaho out you wipe very fast you know enono zawo kakolake kana abakazi abafumbo abasajja baza omuzalo musajja yawize ngwe none ndaira mukazi anabata tutakabaliza ensonga egyo habokuba nyo wenja kusima masanyu nails nwankoze enono zange zino mugende mu muhagire alawo opposite mukodomi hati hakintu kieno neze ndaira nyowe what I know enone ndaira zino tizihara dawe engera abantu baziroramwe tizihara surface zibana surface inkoto so omuntu wabana akukwata hati osakusanga nazine nne ziri nacho nizihara kusinga zine enone ndaira zibani ziharakira zino so kandi nekintu ekindi omukazi wabana anava you're not supposed to insert enono zawe mubichuwekebe byensoni toli supposed kuteka yo
ngaro zaawe mbukandi ku ekyo ekintu tikikwetagisa ekyo ekintu abantu bakimanyi tingo kireta infections by the way kireta infections abo kuba that part eina nankazaayo yekilininga hekilininga ho hunka so you're not supposed to put your fingers there musajja muti bende abakazi babukole no nezo baita lokola nezo nosakora buli kimu kyona nokole emirimu yawe bada atogya kola ote emirimu mukane no okora queen ebintu bino nabikwawukana kikusinziira nyoti nzikora nyoti nkora none habwe ensonga ezimu tugambe obutugenda hakuwogya otugenda hakuwogya osanga ati twabamu nyoka lobunyogya enono zinduma munoti ate obunkuba nteire hombe nyongeireho kikiki okuteekaho iyo kimala zange zenje ziteirweho kale buli muntu aine kiba nekimukolero kyonka nyowe nyezange nizo they are not added nails always as more artificial nails babula bine bitu bakazigondeza kusanga ogenda okunabya omwana muntu yebo kuboina omwana okusanga ino omwana osanga mbe nabuno ino buno nombe bugufu buti kale no samutoga kikenge bade nozo ntizitoga ati nkugambira nifeke yakuina agambire buli muntu kisinzira ngeri ziko enone ziri na chezo wowe zinengeri ziba zichumita kandi baitu zine nono ziba na surface obanga mbereta ziba zitakusa kuchumita omuntu oba kuchumita omuntu akuli hai I feel every lady kandi kimpuniriza abasaija kale buli muntu akole kiko abakazi bo mukawa mana enye mwefeyo eno zino mutazirekeramba abakazi bana abawinya bamwita basle queen tibaba naiwe mukazi kora henono akusakwa nono wayi bugufi it is not a mastimbo benagano no garaira okusakula buno bwa buli bugufu muno uzikoze when you looking good it is healthy by the way it is healthy it's one of the things that we supposed to take into consideration of mukuba oloko oli mwana mzimanyire zamaguru tutatuti zona tuzikora ezo zozikora zamaguru zimanyira koro yes this may kino kili out of context baitu ngiya kubaza haisoke bya bakazi abasaija bagambire soke likubanunkira mazima kino I'm not throwing shade baita abana bobwisiki muyonje isoke omusajja noleka kubyama nawo mukitabu na ikala na yesaimura era tukarore bikinke bitusiba abo isoke ezoko oliteremu ebigita halimu ebispray halimu biki esoke tolinaba atosanga omuntu asibire ekinanka kine kikinki tubyenda kyabakazi osanga osibire kikinki kyawe mukankisibewe kikoze isoke nikya kimanyire nako beta magali nikinunko na kifa obora osibire kikinki kyawe kifeho kiyogiye oleka hawe ho mwezi gumogendo kinabyo bakola akarepe bakuseti beta nyomba msaluni every week ko kikenge every week I go to the salon eraba aba windows bamanyire nyija haho buli kaira nyikara every week suppose gena osibire kikinki kyawe kwata ogendo kinabyo kwa kinyaki ngambira ntokira munabo omukoko gezao hakiri buli mwezi ogenda ogani bakora akarepe nozuka kulungia akaspray kagule nikyo ngamba muhimbe by the way aliyo buno bu enanke njure muteire njuro bwe muteire ja kuomera hombe alona buno bu title obuba nibusa kwika mbaga zanyu like move with it or I come townly like spray your hair leka live live lyo mubantu litanuka ati nyabaruga kibato suppose kubana nekyo kuteka hamutwe bokubana oli batomwa kuteka hamutwe ekyo kitagenda mu iso atogenda yokusanga ekichuchu kikuteire otahira omuka onankanankiro gitera teire obiyamire nayo obundi nekitambara aramwana arabanda bosanga abakazi ko nekitambara atakiteka hamutwe by the way abasajja abandi ba complaining abikofire ebimuteka mutwe nya abakazi abasweye baba tabyogi bogenda mbantu nokihaho bogarukire muka nokiduiga Glorious kamanze nkunyumiza ka story guy wange naja nangamba bite queen hariho ebikofire ebyo bibonete nangamba nyowe kurora omukazi ajoire kiboneti mpura kubi muno tinyenda boneti mbomezi wange taro kintu kindi kyona kyo kusaka kuteka mutwe tali boneti
nkahura mpoirwe n'amaanyi nyagamba ati amutwe olateekaho ojja kuwetuuka haliyo obuneeti buno obutaito obuba n'obuhuruhuru. I think you can put that on your head. Kikuba nikiyambawo n'essoke lyabo okuba nirabwamuki embeeho. By the way bantu nnyo abasajja abaana abamu tibenda bibonete eyo bakazi nnyo kibagambira kyonka roho omusajja kugumambe n'akyulira n'agamba tagenda akugambira bayite bibonete nnyo okuluga bakingambira mangako tinga luga kuteeka bonete amutwe gwange mpula n'obungiteeka mpula n'okuswala n'insuwala akakintamya akantamya bibonete baitu anyway it all works for good. Aliyo abasajja abatabigira bizibu baitu ate ekintu kiri abakazi batandike kunaaba g'omutwe mazima genda home saluni tukarora ekinki kimusibire tails asibire ekinki mwana amaze emyezi mukaga takanaaba mug'omutwe tukakoraga akarebeya hati nawe nyenki omusajja naakulekawo era mawe abamoja tugira emitwe turuma emitwe abadde basobola kwikala mu saluni buli kaire otakusobola kugenda mu saluni buli kaire esooke lisale leka nankayo hati olekana soke likunuka nga bakwali togenda mu saluni buli ngenda kunaaba mug'omutwe bya buli kimu kyonna okiyeteka obweteeka but anyway you can buy a hair zogamba nti zaha yiriba hakamezaaho akamezaako mwana ebateeka akasente kandi barakulekere 15 hakameza osigazeho balance aroho omusajja kuba ine kibaro nakulekere sente nolera kima sente toyo na kale nanyo ninkusobola ninkusaba kulungi omusinge no twaziku mani nkusaba mutwe guno nakugamba lisala takugamba tagyazwa ganjaziku omwezi ngugwe nanyo wanimba okandagira nyonkupo abo kumpeze bikula nyongamba sucha by the way tubalize ha wipes tubaza ha bulesu tubaza ha deodorant tubalizege ha kindi kibaregeke suppose kwizira bag obupino yes for your own protection nenya batakusobola abstinence nkanyo nesente kandi ate kizumbaliki kuna kizumbaliki kusanga muisiki akuija agenda kurora omwojo tugamba inambala agenda kyonka ina mworu 10 rumu ni rwaina kyonka ati obora kwatoka geyo kasanga atali bata abasika mbanga omuntu bakugamba ijondole nja kusasura ohikire hadiluki tohura no swara mu mutwe gwawe kuika ahantu katika ndo kagamba lindaho ajja kuja lete sente gamba ntanga kuteresa does it trigger your mind nyowe umbanta ina sente I don't move tolisanga hantu hona wadoba kurora gayo bagenda kumpereza sente obata agenda kumpa I don't move nsigara mu omusajja lata kusaka kwesigisa ka sente ko takasimbwiti nikyo kurura abana bakyayogya mune ebintu bikali biriyo omwana agenda restaurant you order for what you can't pay ngabo kuba omusajja akwesire gadget dobengera agya kukuleka kila muno adre omuntu akwesire kuli aka tugamba omuntu akwesire akapoka uranganira kuno musiramu tugamba omuntu agamba eje tugende nankano je tugende akati sana hali yakanyama ija mwana ogireyo orugiraho oyimukire bwimukagenda toina muno omutwaro munsawo toina muyadde bibi toina mu oroina mu 2 za boda ezikutwara bayo jasajja mubireke muna kasente kaboko no meto kweka kasabireke nyobo mbani ndubata tonye said kuno so kuteresa mu shandira tugende out okangamba okuntwara inakwama ekitocha akire mitware ebiri embe mu kanyo ekitoito just in case mazima abana basikimo kulibatagane pass mazima atali mu yadde bibiji no ikantu no tunuroma na nyumba lola na hikahantu bali hamasimu akuterera omusayija abanyateka hese nyongire kinte kingamba nkulibata ntaina sente bunda asambe nyanyazo omurugu arangia kubaza lulimi kingia mugamba orota ina sente sigara libata muna kasente osambire nyanyaza ikwata musa usasura so it is one of the things we suppose kulibata nabyo in your bags money ate kurora queen okusangaga kila munonko mu clubs abana obusikina nye mwegarukemo okusanga mu club omwana obisiki agenze tena chupa tena neze chupa emu aneze transport ena mwe 12 mu nsaho agenzere tugamye agenze nka Milan kyonkali nzire bulinda baramuhereza rumu akuzinazi nampora tena nezija mutahya aberegene 12 zimu okura Sharon bagire kintu kino
nagenda katugeze mu ahantwe naikara bageta startup nagura akacupa agenda yo nesiringiza inka 15 nagamba njagura akacupa akakamu nakombererako na yezinisa nalindaga nagamba hakikandi ndendole omusajja agenda kuija angulire sweetheart ogya kusimba okusuwara abantu barora bagamba ngo abantu abagya mbarata rugaye atanywire it is not a must in baito kuna navo paka kibakio ebambe okarambe mukusabiriza antimba katurugayo batakai baito nakulibata na kara kubeisa beisaho aborana manyato ina sente otarubata kara nyakugambira obukunyeta auto Sharon ija tugende nobo kubanye sere biri byabusani onenda kunteka mutinkwija ntaina mukasente kandi kulunkulungina ngambe ganyo nakuba munekitete mutware egi monsawa bade kikusigikira na halo kugende kiangire obundi ali musajja womuka anyesera ngamba ija tugende ogo okumwesigisa okumwesigisa agezereke kunyeta yina kuba munakasente utabukirayo baina bo kulunkulungina mutabukira yakakuleka kigampe mnagazone kibiru kinu kankimulekereleka wajja akufune esimu nayo buzabuza swi nojano sokano kuute ebintu gamba amasefulia nojano suwaro botero heno nondaira zitoli mu high heels wena mbo kuneneza okutanuka gaju okuzijula atitora abantu abagenda by the clubbing amkiro agenda yesu nuntwire muiskaite mukana akameka bakamukozere kionkasi gaida taina baina abana baisikiba ino muzego ogenda msaluni nibakora isoke oba makeup and then you don't have money to pay kienyuma mbu it is embarrassing bakubahesa nguma husband is going to call ngave nonga agenda kusindika sente no mutera amasimu nataga kwata oba simu neruga ninyi bakwata go video emwibiri kali ha TikTok ngono musuma tumusazi tumnankire so kalemere kusasura baito kuro nabine byogena msaluni omusajja mbu genda ko msaluni njazi kusindikira oliyo tochikoraga balaba takazi kuhaire baira babireke tagenda msaluni yabandi bajja kuhemuka by the glory 70 ebikanyiro kusanga abayisiki na ikalira msaluni bamukoraho buli kimu kyona kugya kumara hagati mbukantero omusaija agangaga bamumazire atera mwese ndizaize bisoke owe saluni atera mwese ndizaize bisoke bambi na amani gayaga kuwereizo kyenyuma mbukanterese mbate omusaija ones oganagya kuterese mumbu it's not available bite nyeki nyamazire kuro right omwana obwisi ekintu ekisinga kuletereza ebintu obiro obukusinga iba competition olozere nanka hindura kasoke na nyonyi nakahindura banyina sente obati nyina ati nogenda wigi okyetegereza nyoba joti nyeteka pressure wigi ngumanja ina sente ntingenda kugenda musaluni tandike kwesenge kandi nabatunda wigi bantu miremba gambe wigi zabandi mwege kuzigarurayo bwereta yawe oromanyiro gipangisize abakabana basikiba pangise wigi bati mugambire because they cannot ati dola sarohe wigi kubeli mtwaro nkasa let's say ola takusajja affordinga no sagenda no gipangisa ni baginstallinga ekyota kwa affording okora kyaki okwenda kunyuma abana basikimu bage kumanya hali mu kugwa the day I wanted a wig nanja kwa example yange bumbani nyine kintu ekinkwenda Wamakanga bumanyi na kintu ekinkwenda if I don't have the money to buy it okiyeganyira nkireka kandi omanya mazima gali tokabaire anya bedo nya kintu ekintaka ikire ngamba tinka kiki kira muno bumbani tugamba nso kubaninye osokubola ono gama nkwenda kine kintu bumbaka lenta kazi funire tinyenda kinteka pressure exactly ngamba kwa obiro bobundana ngobundana ya kiguru kujwala wig it doesn't mean you're classy or you're even rich oba kunyetegereza but kwa nabana ba scheme gifoyo banka trend inye mwabaze ekyo kiyonka bedo nyonka funa customer ekimanyire musiki wangoliyo kokundoro akaija yangamba Sharon mbere nyenda ya jwara mwe legging na top yangamba byona mube mtwarenga nitutotolinge mtwaro kabeta mukichweka abo cyali wona ngambire nsaliraho ambyamirire twananka mtware tane kichweka yangambe hati mbere ninkusaba umusajja wange agambire akwataganze mutwalira zule mbala akolera ampe sente nyamugamba mali nandwe bojjo niho hali akankolera mbati niho hali amugamba lokubaza mazima nandwe bojjego iwe nyamba yateka hendanga muntu
nyonta manyire kalobo ngubona bukesi bankanta manyire mbendanga muntu agresere yo kunyikaza nayo yanga makwewa kwata hanendanga muntu kunyesigambo mbigarura nkuganda kulete sente nyo it's okay yagindekera mwana obwiskin kamulinda aligaruka kata agarukiri bakakutera endoli ndanga muntu eri mabaraka nyona kunyebenyebe baida ya ekaborigin nkagenda agyamurora kiyenyuma TikTok nyakabati wajoki kibantu ili abaisiki baramubireke olota kusobora kireke kanyo nyonka manya bintu ebimu tubibabombe for pressure ndakajwaire wig nyagamba gabo join ugene beta uje bojale bigobota nyakaika bojo nkwende wig mwibire ninzitumia mpya katuku badata human ninzitumia kurungi ninzireta muntu wange wigi kazi kamfokera wigi ziriyo zibyamizi ngasema yadi kujwara wigi I think last year kikaba kiro kimu nkabanyine salune yindi muhema ntinja gibaza nkaba ndi mukole nono hakaba ho muisiki nkasanga bam ologaya kangamba mukozere he nono bamukora he isoke bamukora buli kimu kiona hatobi ya maziri yaye forantingu aino alinziro musaija obono mwiskinta kwebeiro akaba nagamba mbali murwaire naye buzabuza una ali innocent yaki mukingo mwisiki akenga omwisiki wabu yaikarawo naye buzabuza natirago busimu natukairo nagamba naisana kumutegekera ija hanu na hanu kichoka kitina kiti ogenda kuundoro bagenda kumagama go mwisiki bakumurura bamukozere he isoke bamukozere he nono anyirire wena arabire bakagenda akarabambura bamusi bogenda garuka mu kumagama go mwisiki bakumurura competition ni ya kubaiki yaho kahunga nyagamba bojono musika kunyirira ati mali mali na kole kintu kya mulingo atabana babikoraga kandi baba baisika mugamba bakunyira bana baisiki muleke competition ekyo kusobora accept the fact that you can't afford it braids zigenda kukurumya omutwe wigero otagisobora olota kusobora makeup percent zayo gireke kwegomba muleke kwegomba bana kwegomba kikuletereza abantu ukora bimutandiko ziri mazima okusanga okwegomba okwenda kubanka nanga tugambe muntu akwenda kubanka Glorious nyamara nyabankogo nkusobora nanyo yari ngobo nkubwendaga okay awandi wotoka buhikire tokayikira gamba okubota marina struggle yaye tomanyire bike enyuma what is behind yes okusanga mwana wo competing na wo kwenda kuhambi okumwegomba kandi ali kubi munono kusinga gambo kawe aina yekiginga enyuma okwe kimuli yeki oyakwenda kujaro obiyaringi nko bwango bwa Glorious intamanya busabone bibiri byange okikani atiye mukazi wetu no jano weregura kandi otayina mukasente boje bintu ebyo boje mumanyene hali mukuruga nakyo kibaheki okwega romanyiro mwanyu niwe bakuroraho leave the girl competition and focus on what you're supposed to do bintu ebyo no jakubisanga ekyo otakusobora kireke leka kweteka amadara gotakayo abatusheka mwesente by the way abatusheka mwesente nkabulikiro ba Cabs Juice Bunyoro's finest akaseti apukabo actually bena counter TikTok ya Cabs Juice iwa kotaga kurola emilimo yabo yibakola bagira set up burungi hamikoraho mugene mubetanire then nanya abakora gazebo abakola embroidery Jepro abakola embroidery babeta ba designer aba designinga artwork muri suppose kukola embroidery we have a DTF machine Jepro Emporium muje mutuhagire tukole business yes hatina nyo Queen Aboli mugenda TikTok account yange mu following Queen Aboli bojo nkusima muno na Cabs Juice akajuice niko kenyini kandi mutebwa no kufollowinga page zone za Kitara na Kitara Girls abaka nyontanikira ba Cabs Juice bambi mwebale muno kutwaka juice akarongikana kakunura bambi muje mubahagire mugene mubahagire abatakayikire yo mugendeyo nyombere ni Nyosharoni wa Fair Price Boutique bambi muije mumpagira abatakayikire yo musembere busembere habo kube maleri ya Fair Price Boutique bintu na biriya birungi bambi muteba no tulikinga no sharinga not following ita Kitara Girls ati abana banu bainomuze ku viewing profiles bantu nyokingura TikTok account yawe abana aba viewing the profile bali even more than
like sezoine hati kitoko akwenda kurora what are you looking for bakwenda kukweza ekintu kiri kimu tukusigala niitwe anyway baleno mebali kutuliriza no kutufollowinga hamikutu yationa mutayaha abana ba YouTube mwongere mwamana YouTube oko timukuijayo kurungi timaye video bamukuzana nka moja video tumuzurole ha YouTube Kitara TV geno subscribing ngoteze hakadako nti buli mutulaga radio program obegeno sako Glorious Guide Glorious ka host wanye wa kyalero. Bye bye, see you next time. I fell in love with you then and today, hey. This serious, baby. Hey, what's up, beautiful people? It's your boy Victor Rose, Ginger Boy. And whenever I'm in Hoima, I watch Kitara TV. You too should continue watching it. Subscribe to the YouTube channel with Julius Chamuhendo. Keep it up. Kitara TV, kwegesa kumanyisa.